پرسێکێک gelek sade heye Komisyona Aştî Biratî Wekhevî Demokrasiyê bûçî rêk neda dayikên Kurd bi Kurdî baxivin? Pane navê hewe Komisyona Aştî Biratî Wekhevî û Demokrasiyê ye? Hûn bi kîjan demokrasiyê hatine damezrandin? Armanca hewe çi ye? Van pirsan dê ji hêjayê Sînan Çîftûrek Parlamenterê Dem Partiyê ji Amedê bipirsim. Hêjayê Sînan 51 endamên komisyonê hene. Di nav wan dayên demê hene. Bûçî nahêlin dayikên Kurd bi Kurdî di nava kombûna komisyonê de biaxivin? Yani sedem çi ye? Eger çi ye bi rastî? Gelek spas dikim mala ve Serçav. ji hemû temaşevana Rasilav û Rês em Urfarî dibêjin gerek em bi esahten biaxivin. Esahten bi Erebî hûn dizanin. Ne wisa? Erê dizanim. Ê cewaha biaxivin. Esahten axivtina esahten çi ye? Yekem eve ev komisyona ji bo çareserkirina mesela Kurd natin avakirin. Nexweş Ji bo ki encamên mesela ji bo ki encamên mesela Kurd lolê rakin ji bo ki PKK çek berde ji ez nar serbest kim ve kanûna ke em bê muwaqet derxin. Yani em gel siyaseta Kurd gelê Kurd hêvî nekeke di vê komisyonê li ser çareserkirina mesela Kurd anan Kurdistanê biskine. Zatî ji bo ki komisyon li ser mesela Kurdistan neskine di serî de hetanî îro komisyon li hêla devletê ve li hêva vek kendim îtifaqa cumhur ve tê dîzayn kirin wek ayar didinê dibêjin ya. Hûn dizanin serî de wezîrê karê derve başê wezîrê parastinê o bi wazîrê parastinê o bi serokê mîtê ve Hürsê bi hev re çûn wek komisyonê re axifîn komisyonê guh da ser wana. Ew çi wate bû yani devletê wekem bên dîzayn de komisyonê. Çerçeve wî diyar kir. Aman ha sînorê we vaya sînorê xwe baş bizanim. Tamam wê çaxe çima navê wê ev e? Yani çima navê wê Komisyona Aştî Wekhevî Biratî û Demokrasiyê ye? Wê çaxê navê xwe tamam bi sideqekê ji kerema xwe. Wê çavê navê xwe kiriba Komisyona Nehêlana Terûrê. Rast e. Zatî demokrasî wekem bên hevgirtina netewî û biratî çi ye? Hindirî û tilê dinirî em bên îtifaqa yekîtiyan hevgirtina netewî an biratî an demokrasî tilê dinirî hemû li hêla siyaseta em bên Tirkiye ve dibêjin ki demokrasiya em bêjin ki teror tê de tinebe tenê îtifaqa netewî ji bo milletê Kurd ji bo milletê Türk ji bo devleta Türk em bên biratî zaten hemû gelê kêm netewî hemû gişî Türk. Ev e yani nav ev e. Tamam. Hûn dizanin ki ya du emin çi bû serokê cigirê serokê MHP Fethi Yıldız berê vê hefteyekê peyamek da. Wî yani ji komisyonê re wek hişyar kir. Evê serdan guh bidin ser em bên dayikê Aştî serokê barwan çi got? Gotin xeta me sor ev e qalê destûra bingehê ê sisê ê çar o ya girîng çelo demin şeşto şeşemîn. Çelo demin çi bû? Çelo demin dibêje ki dervayê zimanê Tirkî qet bi zimanekî perwerdeyê li Tirkiye karine. Ya şeş û şeş hûn dizanin çi ye? Hêjayê Sînan Çîftûrek ka bisa ji kerema xwe ez tiştekî bêjim madem ki tu parlamenterekê Dem Partiyê tu tê dibêjî ev komisyon ji bo pirsa Kurd tiştekî nake çima demê xwast ev komisyon bihête avakirin? Çima endamên demê divê komisyonê de ne? Yani hûn çima zelalnînin bi xelkî re ji kerema xwe rastî hûn çima nabêjin xelkî? Gelek spas dikim mala ve ez li Partiya Komünîstî Kurdistanım ne Dem Partî ne de endamê Dem Partiyê me. Ama li vê derê postê te fermî parlamenterê Dem Partiyê ye ji Amedê. Rast e. Parlamenterê Dem Partiyê lê ev navê Dem Partiyê neaxivin. Ew pirsa herî zêdekî Dem Partiyê bi pirskirin ez vayî bêjim Dem Partî siyaset ev e yani ew pêvajoya bira li raya giştê re nê parvekirin ki Dem Partiyê xirab kiriye.
جبو هی خانت ما که حتی داوی دخوازن بشوپینن ام نازی نرازین ام نازی دزانه که دندره به کمیسیون به پیواژوی دا تشک تونه لی داخواز و ارمانج دکن که را گشتی رای ترکیه رای گلی ای باشه وی چاخه او مخرب نکریه تمام تمام مفهم کری وی چاخه دما کو دم جی دزانه اف کمیسیون تشتکی جبو پرسا کرد جبو مافین هنرین کردانا که نه لا دایکن کرد به کردی د کمیسیون دا باخون چما نه میدان باخوه و بیجه سلاف لها بن کردینو اف کمیسیون تشتکی جبو کردان ناکه یک دو سه حتی دهه چما نبیجه لجبوك دايكا اشتي بكردي اخفي قاطع قد كرن جو اختناوي دام بارتي برتك خواني الزمان قال كرد جيش سياست مدى كرد جيش يعني الزمان لي مسريدا قلت يعني انا دخاز دكين كي او كوميسيون كرام يرو راج اشترا ام بين وقت دوينيا جليه بكن كي جار جرا دكن zaten دبي كوميسيون جرك باي بك د بيواجو كوميسيون باتن اوتنه لي سرانسر درك من قضاء komisyon راج اشترى وكان بين اي بكن رخنا بكن بيشاغي ارمان جوان ابو كيد komisyon حتى داوي ام خراب نكن خراب بسبب هلما د خراب نو او سياستا نوغا بارمان جاخو يك ددي او برسا gerek ل دم بارتي بيبرسكرين از دخازم واي بيجم تشكي جرين بيجم باشا تشكي بيجم جرين بيجم چيو devlet birer standiye devlet birer standiye dibetçi Dözi irozi. De 2016 za urbu icazi usaya kat Havoka Kurt an Kurdistan enneke ve mefredata fermiyata ya devleti. Ve bir yaramana jibo ve diyareki komisyon bir kanun nata kirin bir tane bir keyfiyata bir yara serok meclis hata kirin embejin naha dixazin dönü peyamake giring ya şöhrmende heri belin sero komar ra giştire parvakir deve ki em kanunaki muvakat ederke ve ev teni jibo ki PKK çek berda terörleri rabu eğer çek berda daket necer zaten ev kanunazi hatta ve deme ev lohli rava yani kat lohli nailin سجای سینان آنها از وی پرساخو وکی کرده که اشتاب کم همه کرم آخوا وکی کرده که برسوان بده ایدی مدست خوشش تو سرناو دم پارتی ناخوی لما وکی کرده که تمام وکی کرده که سرچاوا خوش بن اردوغان درکت گو امه کرد و ترک و عرب به هفرا وی ولاتی جنوب آوا بکن امه براتیا گلات چیکن و اف ولاد جبو هر کسی خوش به آودان به و ترور نمینه اما وی ولاتی به امانت تسلیمی نفشنو بکن گاواکو وی ولاتی زمان کردی تدا قدغه به گاواکو نتوا کرد که نتوا تدا بوه باشه زمان کردی نفرمی به مافن هنرین کردان دان پینه تدان و چاخه کی جان ولات به هفرا و کوی و براتی اردوغان قالد که کی که دخابینه هون چما گل دخابینن یعنی اوه پرست راسته گل اسپازه او خاپاندن که مزنه گل زی سیاست مدار کرزی به باور ناکه او وکم بین پیواجو مالاز گرتنی نه او پیواج او گوتنا که دوین یا سنتزا اسلام و ترک گل کرد اول هر چهار پارچه شهر سه پارچه هر زیده لکردستان باکوز شکستن یعنی العرب گل عرب را دخواست کن اون بین اتفاقی پیش بینن 22 devlet gel Arabiye اون دو زمین دخواستن فلسطینی باید devlet اثر بکن لی بنا کرده چه بیشه بنا کرده هبونا ملت کرد دستوری دا قبول نکه برداوی به دروای سینور ام بیشن ستاتو گل کرد قبول نکه ایلام دی بنا رولی راوه جبوی او خونکه او ام بیشن بنگاوی زیبالایه ایدی گل کرد به واژو ام بین یا دونشی مالاز گرفته ایرو پیکنای او اسلام دنیا سنتز اسلام و ترک گل کرد به باور نکه گل کرد بجک اگر امرای هبدن تجربه قبرسه نه وسا 13000 گل ترکیه باشه اگر گل کرد خازس دولت خو سر بخو ابا بک برابک لیت بو 5 میلیون گل کرد شما هبوناوی قبول نکی بفرمی شما دستاتی وانه تو خازی مانا رول راکی قد دویا اویا بیتنه هم بریا بیتنه تمام هجای سینان چیفت یورک کاس چه بیشم داویه پوستته از بیشم پارلمانتری دم پارتیان تشته کدن بیشم
تهر gelek spas dikim az başye teşekkür dibêjim eger em derfeteye yani em devlet sermaye diskiniye çerçeve diyar kiriye dibêje ki emser encamê mesela Kurd biskine çün emla derejinakim berdana Öcalan ve kembezin berdana kadro siyaseti doza Kobaniye o embin dönüşüyan vakit doğutena faili meşhur vana derken olayı ve kayyum alışında bakırın başa bravana rakin zaten ama zaten be hukuki ona rabin peskire kakur çareser nave Öcalan be berdan çareser nave Demirtaş be berdan çareser nave mesela Kurdoda le bela ona roke peşte ben berdan tamam Ece Sinan Çiftiyörek parlamenter Dem Partiye Jamade Teher Hevi serçave mi